U acting chief kahima malai somat, ubak brasing dosau, hadin kajing mi kubor, hakini ki keniat sengi hakabai de bagajing don, jong kapar umpenyang hapo jong kahima, balapan menapai ba ada UMLA kamo senram, ba HM syang peliang, ulong, bakalong ke kabas ngusi, namar ulaya ilaj nakahima, klem da ajing tip, nedon kajing keren setu syua menplai pajba. Kumta nakaliang u acting chief, haba keren hakilar petai kubor, ulong bahaka art kunai terik urisau, arjar aphuwei, kahima, kimenteri, harakat kitkot jong kador barhima, kikwa ban pensyai syaki pajba anu susnong jong kahima, barkum juru syaki pajba karilum kasi jantia. Hakabai dei bekajing penbena jong uba HM syang peliang, halor kajing lap ya kaparung penyang, kabaha papo ka ilaka malai somat, kampat don kano kajing penbej, ban penbena pajba, namar hadu mentah hapo kahima, nakaliang kaneka company, nena UML ru, kimpat pa kajing tho neka official letter hakahima ban pensisya bakadon kakenja parung penyang. Namar kata ulong hakajing sisya kaneka parung penyang layo jing tip bakaladon nadu mensua om dunai kispa asnam kat kanai spa saupo. Hari kum kipaiba kim tipat bakaneka parung penyang kade hakano kabenta ne hakano kaliang ban penon kamyaka henry di tarah ka ar penyotrek unailur arajar arpuwei nakaliang UMLA haba ola pa ekibreu hapo ka Oil India Limited Company ban le jurip hadu kejaka kanang ban pensyai ke jingdon jong kan kaparung penyang balalap bakade ka thermoganic gas kabalong ban penunkam ban shed ban welding bat kiwi ke jinon kam Partnership angkat kini menteri angkat kini ki basnom ki member jong ka eksekutif darbar jong ka ima ni wan pan pensyai haki pajba nom song jong ima berunjuk haki pajba itu kelek sodong jong sedia halo kajing keren jong iba HM syang pliang MMA jong komong sundra posisi hak bede ibat ka jinglap ya kapar penyang kapron hapok ka ilaka mai somat ti nagalem jongi insya kini kapar penyang ilatip lataki spa snem bakadon kini kapar penyang ndrei ngintip pat bakadei kajat penyang ayu ti aka arpun yung terik nagalem u MLA ulah hak yaki beriu nak Oil India Company Limited bang jurip bang tes yakni kompanian ti hadirin bagi ada tes nagalem jungi ka ima ngiklem yo pat yo jing TPA ti nagalem jungi te akabupun ki pat bak jong ka ima ki tampau ke jing bang sotonat dari koi kalian instrumen bagi ni jing tes ni Oil India Company long ilayo eka report bakadeka kas bersikata dengan tip bakadeka jadi punya yun dari mentang tip bakadeka kas tambah ada pentar timpat yo eka report bakadeka nakadeka Oil India Limited dari UMLA pat klaim daya konsol klaim da pentip hangi hukum kahima aka dapat ke eksekutor pat ada acting chief dari masuk pelaj haki sosial media bayakani long kila pat ai haki company dari nageleng jongi ka ima dengan pensyai ba nageleng ka ima haru menta ke berikut ini ka jing ai la ke jing bom ai haki company per impat don kan ke jing keren ba impat yo ka report ka papiang tengah kaleng tengah kongduwe ki rambas nam ko ka mamai somat hadin bang wilayah di sosial media yang keren dari kemudian ini ba SM Champion harga jadi buat kejinggal untuk keparuh yang pokai mulai soalnya begini. Tila sisa kumbang latih peteng bakal lekam kembali kam keberan mai kalau makam keberan sulap mentah kini senjat riau dari keberan benar. Jadi kejinggal untuk keparuh yang. Nama pandangan dulu nila dalatih mantu sisa maka mereka kenjauh yang. Dari empat yuk peteng balong sisa mereka kenulu kenjauh yang. Si senong isro banong ba baran kulay yung yan bangla siya penganda ya ka Oil India Limited Company bantas ya ka upnya pendai na kala kini kum ki dikhat ka studio ba
ni penpau ne man ong ba sua ban mi seba dan kam ka jing tiplang dan yang kini ko pes berba kumba kalong kiwi kikam ni dan kam ban yakran ko pes berba ban yatai ban thir balarade ka kam andra ka berba tu ni hapan ra tu ti to padai nasnuban ong hani ba kani kani kamba kamsan bat tan kini ki khandiat tayo ki paiba kilapan pau ki jing ka undun halot kane ka jing mi penik ko jong MLA tu. Tanya gini kum ka istiqba li sgo ba ngi la susngap nomor ada ngin susngap li se kanwan ka jing aktif paiba. Tanya gini wan susai ande om tang namta kinong pe ya ka khubor le ki social media le ma ki YouTube. Ndrai ka jing persai ka pakampusan kadai ki khon ki hajar hapo juga hima bakin sai kida makani ka kam paton peluru jingkan officially agar istiqlal bar lane ka hima hiba kuwai kenapa ni sai lang kemur pakalulu ke pamin kalibanwan naga jisai te hot sisa hagajing yakran yakana bagi boleh kaladon kejing yakran ndrai kam patlong official kat hadu banle ban poi saya kata bantah kat hadu banong IT company dese kanam na banong kata kan citmu pada klam kejinyai baik pada pi rada klam kejidon jumpai ba juga hima kenjok tin syaka hima na kabanta bani let lang rengkat bat kibri jung ke hima ban let pen sisa ya ke jindon ko yang ko ke hima malai soma ke din bani ladet ban wan kai bat kum bala on ro ka bat chief ba haduk menkan sempat yo da ka jinto lagi official bantik da ka besar ya ke jindon jong ke kas atau ke pa ke jeli ke badan ke ilakan malai soma ke nilai sui haka social media ya ke jindon benar ya ke kubur babakha na i MLA ba HMC dan kalian joni kaliman kumbala om dawat chief nimdan ban om ni snowman hakwe ka benta ya kanika kubur ka ba nidam ya kanika pa ke gas ka bani om hakanika hima ka joni ba naka benta kane ni snow ba latadon kinuki company latadon kinuki bor na kalian ke sokan nin sekran tani sekman bat karai ni ke bat khadu ban rai kani ke kan ke song har kador bat ulun job ke hima na kalian jomi ke hima tu menpa nin padon kanu ke jinekran ke syai tak na kalian job ke bor sokar tenak sokar ke di department lane naki company Anda yang tak kesulitan tan kecing snow berbagi sosial media ia kenika jindon jauh kenika kas apakah iman itu.